सान्थाल टाइगार फोर्स बिग्रायारि आफादनि हाथियार गथायनाय लोगोसे आफादनि फिरफिला बोख्लायनाय। दिनै कक्राझार जिल्ला गसाइगाव थानानि बेंखनाव थानाय 1 नं सिलपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव सान्थाली टाइगार फोर्स बिग्रायारि आफादनि सोद्रोमाफोरा हाथियार गथायो लोगोसे आफादनि फिरफिलाखौ बोख्लायनानै आफादखौ सिफायबाय होननानै फोसावो। एसटीएफ आफादनि गाहाय आरो गायसनगिरि मुस्रि सिद्धू किस्कुआ खौरांनि गेजेरजों रायजोनि मन्त्रि आरो भारतनि दैदेनगिरिफोरखौ साबायखर बावहरदों। प्रोग्राम बहुत आदिवासी के लिए बहुत गर्व का दिन है आज, इसीलिए कि जो विद्रोह संगठन हम लोग का 5 संगठन थे, आपा, अलना, कोबरा और बिरसा और संथाल टाइगर फोर्स जो हम लोग का संथाल से बिलोंग करता है, इसीलिए क्योंकि जो हम लोग दीर्घ दिन से जो हम लोग मांग कर रहे थे सरकार के पास, वो चीज़ में हम लोग का आज फुलफिल हुआ है। उसी के लिए हम लोग ये प्रोग्राम रखे हैं। हम लोग आशा रखते हैं सरकार जो हम लोग डिमांड दिए हैं सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, आशा रखते हैं कि हम लोग को वो फिर फुलफिल होगा। आज हम लोग टोटल 5 संगठन थे और मैं एसटीएफ का सीएनसी सिद्धू किस्कू, हम लोग का पब्लिक और जनता के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो हम लोग डिमांड रखे थे इतना साल से आज फुलफिल हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि अभी साथ में मिलकर हम लोग एक साथ डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे और आशा रखते हैं ये डेवलपमेंट से हम लोग का आदिवासी का लाभ होगा। एक्चुअली सरकार के पास ना साथ में हम लोग का बहुत आशा है और ये आशा से हम लोग भी आशा रख के हम लोग भी सरकार से मिल के चलेंगे, जो हम लोग का सरकार का हम लोग का भी फुलफिल करे। हम लोग का बहुत आशा है जो स्टेट गवर्नमेंट जो हम लोग का मतलब आश्वासन दिए हैं, जो आदिवासी और संथाल के लिए जो डेवलपमेंट के लिए पूरा आशा करके हम लोग रखे हैं कि ये डेवलपमेंट फुलफिल ही होगा। और साथ में हम लोग का विभिन्न आदिवासी का संगठन का जो लीडर सब गए हैं, पूरा विश्वास है हम लोग का तरफ से कि हम लोग के बारे में और पब्लिक के बारे में वो अच्छा सोच के ही आएंगे और हम लोग चाहते हैं वो लोग को भी वेलकम करें। डिस्ट्रिक्ट कमांडर मैं और इतना हल आमार चेयरमैन और सीएनसी सारे आमार इयात कबले आपनालोकर ओसৰত ज्ञापन करिছে, हेतु ताक भालदरे ज्ञापन কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ পৰা আহি মানুহবিলাকক ভালদৰে ज्ञापन কৰি আছোঁ। ইয়াৰ বিষয়ে আমি ক'ব পাৰিম যে হস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰিছে যেতিয়া ভাৰত চৰকাৰে আমাক অসম চৰকাৰক আৰু 6টা বিদ্ৰোহ সংগঠনৰ সৈতে এক ত্ৰিভাষিক আলোচনাত অন্তত এটা শান্তি চুক্তি সম্পাদন হয়, যোৱা চুক্তিত সান্তাল টাইগার ফোর্স আদৰণি জনাই তথা ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগ আৰু অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ। আৰু চেয়াৰমেন আছে, সেক্ৰেটাৰী ছাৰ আছে, আমালোকৰ মাজত আমালোকৰ ডিমাণ্ড ডেটটো আহি আছে কাউন্সিলটো, সেইটোৰ আমাকো বিভক্ত ভাগ লাভ কৰিব পাৰিম, যাতে চৰকাৰৰ ওচৰত সেইটোৱে আমালোকৰ পৰা অনুৰোধ থাকিল, যেটো আমালোকৰ এতিয়া আৰু বহুতে কেইটা এনেকুৱা ল'ৰাবিলাকৰ কেছবিলাক আছে, সেইবিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে শেষ হৈ যাব লাগে। এনেকুৱাতো এতিয়া সম্ভাৱনা নাই। এতিয়ালৈকে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছে, সিহঁতে থকাৰ মতত একো হ'ব নোৱাৰে এনেকুৱা মই ভাবি আছোঁ আৰু চিন্তা কৰি ভালদৰে যাতে হয়। আমালোকৰ যিটো প্ৰব্লেম আছে সেইটো যাতে শেষ কৰি দিয়ে, যেটো আমালোকৰ 74 কিডাৰ্ছ আছে, এইটো বিশেষ দিব বিচাৰিছোঁ যাতে এইটো যেতিয়া আমালোকৰ 5টা সংগঠন সান্তাল বা আদিবাসীসকলৰ পৰা আৰু যাতে নতুনকৈ অৱতি নাহে, যাতে সমূহ আদিবাসী ৰাইজ তথা অসমৰ সকলো ৰাইজলৈ সান্তাল টাইগাৰ ফোর্স হৈ নমস্কাৰ যাচিছোঁ। ধন্যবাদ। আমি অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ, যেহেতু আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যিটো সংগ্ৰাম আছিল, সেই সংগ্ৰামৰ ফলত যিটো আমাৰ দাবী আছিল, আমাৰ জাতিৰ হকে যিটো দাবী আছিল, যিটো ন্যায্য দাবী আছিল, সেইটো লৈ চৰকাৰে, ভাৰত চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰে যি পদক্ষেপ আমাৰ আদিবাসী ৰাইজৰ লগত যি এটা শান্তি চুক্তিৰ আহ্বান কৰিছে,
বা আমি সেই চুক্তিত আমি সন্মিলিত হ'ব পাৰিছোঁ সেইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী আমাৰ হেমন্ত ছাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ যিটো কাউন্সিল আমাক চৰকাৰে দিছে এই কাউন্সিলৰ দ্বাৰা আমি সমগ্ৰ আদিবাসী ৰাইজক উপকৃত হ'ম বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু এই আজিৰ পৰা যিটো আমাৰ আজিৰ যিটো ফ্লাগ অফ প্ৰগ্ৰাম আমাৰ এই শিলপুৰ খেলপথাৰত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ আজিৰ দিনটোত আমাৰ গুৱাহাটী কলাক্ষেত্ৰত যিটো আমাৰ অথ টেকিং চেৰেমনি আজি হৈ আছে আমি তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰণ আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যিটো সংগ্ৰাম আছিল আজি সেই বহুত দিন অন্তত আজি আমাৰ অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰৰ যি পদক্ষেপ আজি সেই শপত গ্ৰহণৰ যিটো তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি সকলোকে ৱেলকাম কৰিছোঁ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিদ্ৰোহী সংগঠন যিহেতু স্বাক্ষৰিত হৈ আছিল সেই সকলোকে আমি ধন্যবাদ যাচিছোঁ আমি এই সংগঠনৰ হৈ আজিৰ পৰা যিহেতু আমাৰ ফ্লেগ অফ হ'ল আজিৰ পৰা আমি সকলোৱে সাধাৰণ জনতা হিচাপে আমি জীৱন যাপন কৰিম বুলি আমি আশাবাদী আৰু যিটো কাউন্সিলৰ থ্ৰুদি আমাৰ উন্নয়নৰ কাম যিটো হ'ব আমি সেই সকলোকে মিলিজুলি কাম কৰিবলৈ আমাৰ জাতিটোক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট চেষ্টা কৰিম